basokuru n'uruyange rero turongeye turabasuhuje muri aka kanya. Abana n'ubundi bakunda kuza kunsura, kandi iyo bansuye dufatanya ibyo bansanzemo. Uyu munsi rero basanze urwina rwanjye rugeze igihe cyo gutarurwa, nkabaha imineke bakareba uko twenga, ntibabizi, babona iwabo babahaye umutobe ariko bari batarabona ahantu benga. Uyu munsi bari bubibone, niba bari buze kubashobora kwenga ndaje ndebe simbizi, ariko mukomeze kubana natwe kandi uko mudukurikira muzakomeza kunguka byinshi hamwe n'uruyange na sogokuru. Murakoze. Urabyumva? Ahangaha niho nataze ibitoki. Urebe ibitoki se mwamfashije. Mfashe muranga gukora mu bitaka se. Hari amazi ukarabe. Muzanabwire mu rugo muti twaragiye dusanga sogokuru arimo kugira gute. Sogokuru arimo kugira gute. Mwasanze nibo kugira gute. Vuga cyane. Gutarura ibitoki. Ninde muntu ubanza kubigeraho bwa mbere ra? Muri muretse oya wikandagiraho hejuru. Ikajya hejuru kagenda ku ruhande. Niyo. Birahirye. Ninde ubanza kubona ibitoki cya mbere ra? Abaretse kugikuramo. Utaza kugicibere, ahubwo turaza kugiteruramo cyose. Sibyo? Kugira hirya. Ninde muntu uri buza kukibona igitoki cya mbere? Yakibonye. Yakibonye igitoki cya mbere. Mwakibonye? Ngiki hano. Mwakibonye igitoki cya mbere? Ngiki. Ngiki hano igitoki cya mbere. Igitoki cya mbere. Gifite imineke myiza cyane. Imineke myiza cyane. Wabonye umuneke wa mbere? Urahita urya, urabanza uronge. Urabanza uronge. Hanyuma ariko ntabwo tuyirya yose kugira ngo tuze kubona iyo twenga. Sibyo? Igitoki cya mbere twakigezeho. Mwakibonye? Nendo gitwaye. Mwakibonye igitoki cyiza tuza gukuramo umutobe. Nawe kijyane aho tujya kwengera no gutonora. Niyo. Wese urabona agatoki nawe uri bushobore. Nawe akira. Hanyuma jyana hariya tuze tubitonore. Nitumara kubitonora dutangire kwenga. Mwonyero ko tumaze gutarura ibitoki. Iyo tumaze gutarura ibitoki koza umuvure. Umuvure mwawubonye? Mwari muwuzi? Ntabwo mwari muzi umuvure. Umuvure rero n'uyu nguyu. Uyu niwo bengeramo. Cyangwa mwawitaga ubwato butoya nawe. Oya. Niko. Mwebwe ntabwo mwari muzi ko ari ubwato buto. Umuvure rero turawoza. Umuvure ntabwo bawugura. Bagira gute? Ubushize ntabwo twarebye se isekuru ko batayigura, ahubwo bagira gute? Umuvure uraramvurwa. Ubu rero ahangaha niho turi buze gutonoreramo biriya bitoki, noneho dutangire kwenga. Ntimukumbuye umutobe se? Umutobe se mwajyaga mwumva? Oya. Mwawubona? Ubundi se umutobe mwukura hehe? Umutobe mwukura hehe? Mu rutoki benze? Kwenga se hari ahandi mwabibonye uretse ko tugiye kwenga mu kanya? Mwarabibonye? Mwabibonye kuri televiziyo? Muraje rero mubyibonere, hanyuma
munywe umutobe bita umwikamire, ndaza kuwubereka niturangiza kwenga, sibyo? Yego. Baze mbahe imineke rero mwirire. Urumva kubona ukuntu umuneke uryoshye, umuneke twataruye mu rwina. Akira ufate. Ufate. Mubanze mu murya umuneke, hanyuma dutangire gutonora. Dutonore, dushyire mu rwina. Namwe muramfasha gutonora, dushyira mu muvure. Ngaho mumfashe dutonore dushyire mu muvure, maze sogokuru atangire kwenga abahe umutobe. Gereta, sutama aho ngaho, utabone ku mugongo urimo gutonora ibitoki. Niyo nawe uzi gutonora ibitoki? Siko muza kumfasha no kwenga? Nabibonye. Aza kumfasha no kwenga. Tonore, tugire vuba, nenge maze tunywe. Umutobe. Semureka kunywa umutobe ryari? Kera? Ntabwo uheruka? Umunsi rero muranywa umutobe mwabonye sogokuru. Niwe arimo arabanza akanawumiraho uwo yumvisha uhiye neza. Turaza kwenga iki se ko? Kumona niyo arimo kubanza akirira uhiye cyane. Ndaza kubakuriraho n'imineke, usigaze imineke muza gutahana mugashyira abandi bana, sibyo? Rero iyo tumaze gutonora ibitoki dushyiramo ubwatsi hano mu muvure, sibyo? Hanyuma tugatangira kwenga, sibyo? Kugeza igihe umutobe uri buze kubonekera. Ubwatsi nibwo dutwengesha kugira ngo umutobe uboneke. Urabonye ko umutobe wacu wamaze kuboneka? Uyu mutobe rero, uyu nguyu tutari twafungura, witwa umwikamire. Yego, uyu niwo mutobe w'umwikamire. Noneho turaza gufungura. Bawita umwikamire kubera ko uba ufashe utari wajyamo amazi. Uyu nguyu rero ntabwo wapfa kunywa gutya, ubanza gushyiramo amazi ukawufungura. Ubu ngubu wakurya mu muhogo uba ukomeye cyane. Ubu rero ibitoki byacu bimaze, umutobe umaze kuboneka, tugiye kuwukamura. Noneho iyo umutobe utabashije kuboneka, hari igihe wenga umutobe ntuboneke. Icyo gihe tuvuga ko ibitoki byatemye, ariko ibi ngibi ntabwo byatemye. Kereka umunsi umwe. Gutema ni igihe uyu mutobe utabonetse, noneho wakwenga umutobe ntubashe kuboneka. Ibitoki biba byatemye. Ariko ubwo nzabereka umunsi umutobe utabonetse, ariko wahuye n'ibyago icyo gihe biba byangiritse, ntabwo umutobe ubasha kuboneka. Igira hirya. Umutobe uba wapfuye, ntabwo uba ukibashije kuboneka. Icyo gihe ntabwo umutobe uboneka, ibitoki biba
byatemye, ariko ubu ngubu twebwe twabonye umutobe, tugiye kuwukamura rero noneho tuwutandukanye n'ibi bikatsi, noneho umutobe ujya ukwawo tuwufungure, noneho tubone kuba twabasha kuwunywa. Mwabonye uko benga? Ngaha rero aho umutobe ukomoka, muzagiye ngo umutobe uva mu kajerekani cyangwa ahandi hantu mu ruganda rundi, ahubwo mu kinyarwanda nguko uko tubona umutobe nahangaha tuwukomora. Muzabwira ababyeyi banyu ko mwabonye sogokuru arimo kugira gute? Kugira gute? Kwenga ibitoki mu bumuwe ko mwabonye mwikamire. Iki ngiki rero iki bakita ubutanda. Ubutanda rero niho dushyira igikatsi hano kirimo umutobe, maze tugakamura kugira ngo umutobe ubashe kuboneka, sibyo? Umutobe ubashe kuboneka. Urabona ko twagize amahirwe, ibitoki byacu ntabwo byatemye. Gutema rero umutobe uza wanyereye, ibitoki urabyenga, noneho umutobe ukanyerera, ntubashe kuza nk'uyu nguyu w'umwikamere tugiye gufungura. Umutobe ukanyerera, ni ibyago umuntu aba ahuye nabyo, umutobe ntubashe kuboneka, ahubwo umutobe ukaba uratemye, ntabwo ubashije kuboneka, ibitoki bigatema. Ni ukuvuga ngo ibitoki urabyenga, wabyenga umutobe ntuze gutya umeze gutya, ahubwo ukanyerera. Iyo unyereye rero ntabwo ubasha kuba wawukamura nka gutya kugira ngo ubashe kuwunywa, ahubwo icyo gihe nyine ibitoki biba bipfuye, biba bigupanye, umutobe ntubashe kubonekamo. Niho bavuga ko ibitoki byatemye. Wakoze gute kugira ngo wabyenze nabi? Iyo habayeho umuntu w'umwenzi w'umuswa, ibitoki biratema. Ariko ahangaha urabona ko umutobe wacu umaze kumera neza, ku buryo tugiye kuwukuramo, noneho tubashe kuwunywa. Tuwukamurira hano ku butanda, tukawukamura neza. Oya, ubutanda buba bumeze neza ku buryo umutobe utandukana neza, tugakamura umutobe ugashira mo hano mu gikatsi. Kamure mwabonye ko bakamura? Mwabonye? Ashimwe, wabonye ko bakamura? Ubu ngubu kamura neza umutobe ugashira mu bikatsi, ngo yeza n'udukombe, hanyuma baho umutobe. Watuzanye? Maze sogokuru abaho umutobe, tukombe sogokuru abaho umutobe. Numva ukuntu uryoshye. Mwakire umutobe, maze muzabwire papa na mama sogokuru yarenze. Twasuye sogokuru arenga aduha umutobe. Umutobe uraryoshye? Akira nawe umutobe. Akira nawe umutobe. Ngaho nawe umutobe. Bakunze sogokuru n'uruyange rero, murabibonye, abana bansuye ndimo kwenga, kandi banyweye umutobe, barishimye, babonye byinshi ku byo batari bazi, aho umutobe uturuka, uburyo twenga, uburyo dukamura igikatsi, kandi umutobe barawubonye, abonye aho uturuka. Bari bazi ko bawugura mu maduka batazi aho uturuka, ariko ubu ngubu tubonye aho umutobe
uturuka, kandi n'ubutaha uko wakomeje kunsura tuzajya tureba byinshi biri mu muco wacu, umuco wa Kinyarwanda. Murakoze, mukomeze kudukurikira.